Govt Mizoram Law College and Futsal Social Come Felicitation and Mangdona. Then Tlangnuam hian Tlangnuam Futsal Club kha country angin All India Football Federation Futsal Championship 2025-26 champion anni poka voina hian chief minister hian aizol khachung mun pania Govt Law College ale Tlangnuam community hall huna Mangdona chu athayang program kan han record tanga Chhehvel video ron siam kan tumdona ni tuma hian pilot an kala pilot le escort chief minister motor cheptu te hi chu an kal nge an ngaya tin pu Henry additional PS hei ka ma hian atlana ini hi tihian panga kani mai mele comment lama khan motor tan exam nge ron soi te hi in ti trina Chhehvel video masalam kha in chuan security chungchang te kan lir thei chungchang te nasatakin kalau soi to en tu tharten comment lama minon sot le trina han soi tharazel po khathil har chu ni lo na in malama khan kan lo soi to thina ni aizol kho chung chet na Chhehvel video hi kan la siam ngai mi lawa hei hi avoi khatna ania po inchu nei kan an tum chin don ani soi tong khan ama sa zo ka hian Govt Mizoram Law College 10 Futsal Social Come Felicitation antia Futsal Social ti chu zolai lu tharte lawmna hun ti na ne felicitation in na atum kha chu akal chuak tu te thana alom puina lam ani melani Janmari West lama kan kala motor panga kanin zui tikha min lo sia sakdon ya chief minister security hi soi chi ni em ti in security lama kan ho tu te kan es out te ka rona kim chang tak chuan security thil ani si asoi arem lovange anti awangin kim chang takin ka soi ngai lova mizo pa sia thiam danin toite in thua thumin an veng tikha ka soi thin dan ani chief minister ri khoi muna po se thua thumin veng zela silai lian tak tak rifle AK47 kan tiami silai sa ni ka sep vak lova silai buru tak tak ne na veng an oma to na kan tan me ka po hian pistol aru ka pai chunga veng enge mozat an oma silai keng po kha enge mozat an oma pistol pai po kha enge mozat an oma thua ni chini ani chu chuan inara ama nai te a hian silai buru tak nen aru ka veng tu anam bok ti te kha zo pa sia thiam danin ka sia lo so tak mai nia kan soi tha ve so ni Govt Mizoram Law College hi sanga jakwa somri le pathum ma din kha ania atira chuan aizol Law College ti in khati laya mi thanem ngai te politician tele mi le khathiam in tel khom te khan an din ania an class ma saber hi Govt JL High School tuna chuan Govt JL Higher Secondary School tiani to achata chuan August ni samni le panga sang kha ko samri le pathum khan an chana brigadier T Saila wakhati la ya chief minister khan official takin formal takin September ni sari sang kha ko samri le pathuma khan a hongani tin kum sang kha ko som ko le paru khan lianding puya Law College hi aron piang le aron ding le nima seng sang ni le pali July tha khan Mizoram sarkar chuan aizol Law College le lianding puya Law College te hi amalgamate a chung khoma Govt Mizoram Law College ti in ming thaka October sang ni le pali atang khan chu tiang chuan an kalta ani he college hi nehu North Eastern Hill University Shillong Meghalaya Shillonga khana in affiliate maseng Mizoram University sang ni le pakhata aron pian khan Mizoram University a hian anin
affiliate le ta tin Bar Council of India he college hi in affiliate bok ani Mizoram Law College hi sang ni le paruk August ni som ni le panga khan deficit granulate kan tiang chi a khan sarkarin a hlang kaya September ni som le pakua sang ni le som pathuma khan provincialize kan ti din huna hian ading chho ta ani soitong khana tira a omna tak kha kan shelo deu don dona nima seng khulaya luang muala cho chunga high school buloka khwan enge youth hostel association of indian tme wai high hostel bula khan oma chu kan pan meka tin he college Mizoram Law College kan ni chunani ti kha hantheta ila University Grant Commission UGC hian sahni le pakwa mei tha khan alo recognize to ani LLB zirna kha ani deu sri maya kumthum chung zir ania an capacity hi tuna hian za somriat anin tia sahni le som pakhat vela ka chuan jani somnga chuang azathum don te zirlai anin enroll thina mara chutu nuwa hianin an capacity hi za somriat ni in anin soya sangni le somni le panga somni le paruka hian zirlai za somruk an oma chungjing somsari le pali chmi pa ania midang somria le paruk tu chmei chia anni ti te kha gamen Mizoram Law College chungchang kan hriat tu tu zual te ni kan ringa atu langin kan soizel donia Faith Academy kha kan thleng phaya luangmol high school veng ti khania kan sei tong khan kan ma tui phur ten tla na motor dang ten tla na kan tlan vu lova kan thleng trap to tura ka ngai lai nau pang ten min lo nga ka ai tai Chief Minister chuka kan chukwe anga heta khan kein kan kal don ani ka ban ring em ta hian ni mo sir principal officer tunga zodin na chu ka biak kha na mo don betu chakha yes Principal Ruma Esther El Sangte Dr. Esther El Sangte Ruma Futsal lokang nang mami madam principal principal sini anin pe to mo khilam thingpuen le ina mo khilam chunin pe to ni cha Lion til tarvel hakan tilang mai te welcome banner enjoy ang khi a building chu khita khian mo kat tilan kan tu mangi ka til khi a building chu ani te chuan te hian welcome banner honoring class of 2023 hi an kalchuak te ani don ta chan noi hian welcoming the class of 2026 an ti ve thung ta hian preamble of the Indian Constitution an lo da helai hi nge photo booth an yang chuma alo om dia a new journey begin an lo ti hi principal le library te legal aid cell te thil dang omna ani heta hen citizen information board ta oma construction of retaining wall hai a building ni lo in retaining wall am construction ani hi
office establishment hi 1983 ania ka soi tong khan zilai capacity hi za somria tania thil lom om deuh ka di don nge chin che tlak deuh mai chu an principal te thok tu te zong hi kal do ne mei chia fek an niคนมีคนชุดโดต้นมีคนชุดโดก็พูดชกอันนี้เลยขอช่วงกันดูตาทุกสิ่งจะฉันไปกันนรันติลัง Our former principal, Professor Walkumakoni, the special invitees, my colleagues and my dear students. On behalf of the examination committee, I proudly stand here to announce the recipient of the Professor Walkumakoni Proficiency Award. This prestigious award recognizes outstanding academic excellence and is presented to the student who has secured the highest overall marks in LLB examination with first division. This award carries a framed certificate and a cash reward of rupees 10,000. So to present this honor, it is our immense privilege to invite on stage the donor of this award, a visionary leader who has laid the foundation of this very institution, our former esteemed principal of Govt Mizoram Law College, Professor Walkumakoni. Sir, please join us on the stage. Thank you, sir. It is now my absolute pleasure to announce the recipient of the Professor Walkumakoni Proficiency Award 2026. The award goes to C. Van Ruatpui, our topper. The first division securing 64.27%. Congratulations to our winner. Thank you, sir, for your endearing support and presence. Thank you. Thank you, Ms. Rebecca and Sir Professor Walkumakoni. program kan zawa Chief Minister hi thlan lak puya atira ka sei tong han Tlangnuam Futsal India champion lawmna alakal le turan ni kan man mo khop maya Chief Minister ne na hian college bus an lo dila sang ni le panga an lo nei to college bus lui tak an lo la mang sa ma lo ni Chief Minister hian kan pe cheu tia an long khop mai kut an beng ring na sa ni helaya hun kan han mang rei deuh hleka program habak kan la neya chungte po chu kanon ti chhozelanga helaya zilai no pangtenen hun nuam tak mai kan manga Chief Minister po thu soi nuam atia asoi po asoi reyang renga athu soi po a tha a law college zilai no pangte ma asoi om tak thil chi sang ngai nom tak mai asoi ani ngai thak pon ngai thla thakop maya pin drop silence kan tiang deuh mai kha ania Chief Minister tu soi chungi chon an re dak maya an ngai thla tha ti kha chiang khop mai tin anuwa thingpi kan in hona po principal le faculty ten athu soi ngai naman ti thu te an soya asan pa in seminar te ron som che ila thadon hi
Israel mai anti nge ani voina thu sei zinga abik takin Mizoram state lo pian chua dante memorandum of settlement remna lo thlen vel dante article 371G chungchang vela te hian an rel na mun tin renga hian kan chief minister pulal du ama hi khati laya MP te kha lo ni awangin atel ve zela debate ate discussion ate parliament a thut ve zela wangin reviau tur po kha ani renga chung thil vel chu asoya ngai thang nuam an ti khop mai Tlangnuam kan panang changur kon kan thleng chole to a tuna hian dar khat le chan ve ania kan program duan sa khan dar khata Tlangnuam community hall a AIFF Futsal Championship a Tlangnuam Futsal Club an champion lawmna program a tel tur kan ni adar ka chan ve in kan tlai palta a khulama law college lama rin a in program alo sei ang renga hetiang he duan lok thiam hi a haras thin khop maya Tlangnuam khatlang me puite an zom le mai ya chief minister hit lai ngai mi alo tlai du mi alo ani chungin Tlangnuam futsal khatlang foi tu te zo ka han bia min no sa thiam ram mai te utun chum chu kan tian ni pol min no sa thiam khop maya Tlangnuam kan pan le anga tinge Tlangnuam lama hun kan man ti kha kanam tilang le anga kan ma pa sa oma motorin ai na tama hei kan duang pon kan se chak thei big lo Tlangnuam panakan kalayin futsal lama Mizoram mason na tele thil dang han soi tamai mai la kum sang ni le som panga khan Asian Football Confederation chuan FIFA thurel bo zuin a member association zinga futsal khel war lo ram te kha futsal khel war turin sangni le som panga ani chu futsal khel war turin han war tur khanan riat tira chu All India Football Federation point ngai poi mo in state FA chu mala turin riat tirna an ti chuak veya chu Mizoram Football Association po hian rang takin an bo zui nga la futsal introductory workshop futsal kheldan zirna workshop timeng sang ni le som pasari April ni som le priat khan MFA hian huai hot ta a te chuan MFA hi an thakop maya Mizoram ina football ma kan sona sajia chu mutu a retu atong tu te vek kan nia MFA hian in AIFF riat pui thap hian akum le January ninga akum le kumtil sang ni le som pariat a khan ardeng thuama hola MFF Futsal League a khel tan tanga la chada chuan club som paru an telani AIFF Futsal Club Championship masaber hi sang ni le som ni le pakhat khan khel tan chau ani a MFA in Futsal League sang ni le som pariata akal puya AIFF noya chuan somni le pakhata kheltran chau ani chu akara kumli vel atla manani chu chutiang khop chuan MFA hi India rama futsal la hian ma ashwaiya chumizar kan zo ta hanti la chianga sani le somni le pakhata AIFF in Futsal League abuat sai khan Futsal Club Championship abuat sai khan
Mizoram atangin MFA in team nei lo mai ila Mizo player tam takha state dang club pakhan an khel fur manani mo te chuan anu MFA ina azuk khel khan MFA league noya champion te khan AIFF futsal championship kha anjuk khel zui ve ta kha ania nikuma po kumina po ati thayang chu somni panga somni paruk ti ania kumina po Tlangnuam futsal club te MFA league champion ania wagin anjuk kala India rampuma anjuk champion ta ani kha most valuable player kha lalsang kimale lalsom puyaten AIFF football club championship most valuable player hi anron dong to top scorer ni na te po hi Mizo player 10 an lo dong to ani sang ni le som ni le pathum August tha khan All India Football Federation chuan India national team India national futsal team hi avai khatna na dina chuta chuan player som pali a thang chuaka chung som pali ji nga chuan Mizo player pali an lang hal ta thota India in national futsal club futsal team adina ama sabera player som pali an thansinga Mizo player pali an tela chung te chu David laltan sang ate lal sang kimate ke rolo puyate Jonathan lalrong bolate anni India team masabera Mizo player pali kandon ming zinga hian atira Jonathan lalrong bola ti hi chanchin min thil tu ten minun thil tela wangin kan han ziak ka kan han soiri achi minister pona thu soya a soiria nima sela Jonathan lalrong bola hi India team masabera hian atel zok chu George MS dongliana zok aloni ati digna hi che minister thu soi kan ti chhuwa to nuwa kan dong ta chau sia Chhehvel video lama kan ron soifia ani kan thu don na lama tlemin enge mohan felhela omte po ani ange Jonathan dalrong bola nilavin George MS dongliana ti zok tur ani India futsal team 10 international friendly tumni hemitum hian khelin Mizo player te chu team tan an tangkai hle hemi nu November thla khan Asian Cup futsal qualifying round an khel chun jom ngala India ta na international level goal thun masaberle hat-trick siam masaber chu Mizo tlangwal David laltan sanga ani tin SAF SAFF futsal championship 2026 hi Bangkoka khel ania chuta chuan India player som paliji nga khan 2026 a chuan Mizo tlangwal paruk an lo tel ta kan pung ta chung te chu lal sang ki mate lal som puyate ke ro lo puyate eis larin zwala te Vincent lal tuang zela te Jacob lalrong bola te anni international level atum khatna tan silver medal anon hona India team atel Mizo player te India team player poimo anni deu tafur mai ni tuna hen MFA noya hianin league club som le division 1 club som ni le pariat anom to futsal club hi futsal license coach hi som pani lai kan nei to ani AIFF futsal club championship 2026 a hian Tlangnuam futsal club ten avoi khatnan Mizoram hi champion anon ni pui ta an champion kalkonga hian goal somruk pakua zet an thuna an lama hian goal som pani chia alu ta Mizoram history ro pui tak anon ziak ta ani futsal shim hi chu Uruguay sang kha chakwa som thuma an lo khel tran de to in fiam na upa ve de mai hi alo nia international futsal boy pui tu big pol te po hi an lo om to thina fi futsal an ti tlatin ka hriana kina chiang zokin aram jon kan la soyanga ma seng sang khat zakwa somriat chowa khan ramsang sanga futsal association ten chu futsal pual big international association chu chuasanin FIFA hi an zom ta zo ka FIFA hian anin chunglu ta supa FIFA hian sang khat zakwa somria le pakwa atang khan futsal world cup abua sai chunjom ta lip year kum milzelin kum lidana thau futsal world cup hi abua sai mi po world cup chau
abuat sai lova me che World Cup po abuat sai ya tin Asian Football Federation hian Asian Futsal Championship nge cup kan ti don o chu tiang chu abuat sai bok ti kha hamseta ela chumi kan soi chan chu futsal hi national level champion a nilovin Asian Federation ate FIFA siat pui nge World Cup ate po nge a khel theini ti kha siat turania Mizo Tlangval te hian Mizo nola te hian Indiaram ayo in World Cup an choi theini ti achianga chan sa oma theina oma chewan chon futsal war deuh hi tha khopin country a India ai kano theina langsar tak sport discipline ani chodon ani tin futsal hi a feel azima kan se veka indoor a khel turati ani ma zoka ngai tu MFL ma futsal ngai tu kan ho tu te ne na kai imbiak dana pe chon ai zo lai han futsal ground hi atama ma se artificial grass an mang veka adan dik taka chon artificial grass si man turani lova met zok man turani a met hi oma antia ma seng ai zo la futsal ground sem ho te po hi met pha ram tur hian kan han ngen thin takna in grass bok hi min an lo pha le thina a met ngei hi a carpet pa ngai nge hi om thei se ta ngei chon practice tamila kan du khop mai atia futsal ground man joya ho thei siam tu te po in tan han la sela kan thalai ten injinana international standard ngat mai mat han phat sak thei lom ula awan thadon em ti te karil ruwa alo oma futsal ground ro hi chu kan nga to a thalai te po in kan loma ke ni te me po khup na vung khop ten kan in khel ve ni athiam lovin kan thalai ten an tuipuya wangin athiam po kan thiama chance kan nga feel zau tak nei tlangrama chona hara wangin futsal ground hi chu osam zokin alo nei thei deu bok ne helai hian chance kan nei ni te chuan Olympica hi chuan summer Olympica hi chuan futsal hi sport discipline zinga ala tel lova ama ero chu summer youth Olympica zok hian chuan atel to ani futsal hi kan han ti phele luam ani chu aizol khopui tlang pa in school pui kon kan thenga kan tumram Tlangnuam community hall kan thleng trep to Tlangnuam kan kal chan hi All India Football Federation noya Futsal Championship 2025-26 a Tlangnuam Futsal Club 10 an champion an lawma Chief Minister honge in kan lom du an ti awangin Chief Minister hian tel puya rem tia bial tu MLA pulal chuan thanga pol za om ani anga tin Dr. Ramasoma nga ka bial tu corporator po tel dona tlailama ruai te po thian tumani tin ngen lom don ti chip chiar takin helaya chuan Chhehvel video chun kanon tilang kher lo anga amai ro Chief Minister thu soi ro chu asanin kan lo da le anga a thei chen video ro chu ron record katum chin don ani kan thleng tre pa dar khatle minute samli le pasari ania minute sam ni vel hun kan mang ani lozar duaya henglai vel hi roi thainan man kan du awangin tinge kan ti ol thayang te khan tia an lo ti ol ani hi kulai akhwan an lo nga ke an lo mi khwala additional PS ma huna po lo oma
MLA Pudal Son Tangan. Hello, walk in here. Boina local khom song de kan khwal lian kan chief minister za om tak pu laldu oma kan khwal za om kan bial to MLA za om tak pu lal chuan thangale Aizawl Municipal Corporation Ward 9 Corporator Dr. Nalmal Soma nga kan tibaka MFA de Mizoram Powerlifting Association Shwai to de kan song big tele vex ho mi pui local khom song tele media mi local song te amasa in zamayin sibai kabu kachawo kan choi boina te min han sakturin amasapera kan bia tu MLA zaota Mizoram champion Tlangnuam Futsal club member te. So mo ina nei dona thala kan ron tilang tu tinge ti te po indo se du ta kino. Amasapera chuanin manager Tlangnuam lamin sama hoi takin lo chhose Assistant Manager Jones Lachakima Tlangnuam Captain David Lal Kansanga Vincent Lal Tuang Zela kan sayin ado tamin semsang beto hianin Ward 9 Corporator Dr. Malsoma kung ay takin binlaw sa bese Hello, I don't know. Announce kan Ward 19 titra Ward 9 Atipal. Kudwar takin kan daw beng siya doon niya dahil saan kima Melvin Suala Wani Silal Lima
kan corporator Dr. Chhehvel so machunga lom thu kan saye tuna atota min sem sang ve tur hian MFA lama kan shwai tu futsal chairman ni bo pu LV la than twa nga khoi takin choi moi da te min han sak tur in ka so ve lal rem tuanga Arlal Chanhima Silan Fakzuala Silan Yanuwata Hello. Oh. ta do chunga lom thu kan saye ti chuanin local ve thelo te mingi kan han lam chhuak ve re nga head coach hi Joshua Vaz assistant coach Rohit Kanikar team players nga Kiran Chetri ke rolwa puya te kha nun kal thelo poka tuna kan local council lamte e longpuina runhan vetori kan han so mga anni hian kan players te hi pathian de kabuthiang nim holy bible an hlan to ne Hol pon lama kan omle to I hol pon a pom yeng mazat an lo oma tai lama hen roi theten tuma no se ke ni kan the man don lova na thot dan kan ne rawing kan lo ho sananga kan Chhehvel video chu ti khan kan du to don mayang tuna hian khol zamin thu se don me ka kholen tu se ka tuition pain kan on tu sfor don ni